I evo sada smo prešli na geografiju, radili smo biologiju, sada je o geografiju, današnja tema je Južna Amerika. I da krenemo. Južna Amerika je četvrti kontinent po površini. Od svih kontinenta najbliže je Antarktiku, od kojeg je udaljena manje od 1000 km. Južnu Ameriku i Antarktik odvaja Drakeov prolaz, označen je ovde sa strelicom, koji je bio jedini plovni put iz Atlantskog u Tihi okean od izgradnje Panamskog kanala. Severni deo kontinenta preseca ekvator, tako da se manji deo Južne Amerike nalazi na severnoj, a veći deo na južnoj hemisferi u pravcu sever-jug od rta Gallinas do rta Horn. Pruža se na dužini od oko 8000 km. Tihookeanska obala Južne Amerike većim je delom strma zbog planina u neposrednom zaleđu i veoma je slabo razuđena. Samo se u njenom južnom delu nalazi veća grupa manjih ostrva, to jest južno-čileanskog arhipelaga. Na samom jugu je ostrvo Ognjena zemlja, evo obeleženo ovde sa strelicama i piše, koje je od kontinentalnog dela Južne Amerike odvojeno uskim Magellanovim prolazom. Atlantske obale su u južnom delu niske sa brojnim manjim zalivima i estuarima pogodnim za izgradnju luka. Uz južne obale nalaze se Falklandska ostrva ili ti Malvinska ostrva od zaliva La Plata prema severu. Obala je strma i slabije razuđena, na severoistoku je prostrano deltasto ušće Amazona. Prema strukturi reljefa, Južna Amerika je slična Severnoj Americi, na istoku je stara kontinentalna masa, deo nekadašnjeg južnog kontinenta Gondvane. Erozivnim procesima reke Amazone i njenim pritoka podeljene na Gvajansku i Brazilsku visoravan. Sa ovih starih visoravni izdižu se gromadne, a na jugu i vulkanske planine. Duž obala pravcem sever-jug pružaju se venačne planine, južnoamerički kordiljeri ili Andi. Po visini Andi su drugi planinski masiv na zemlji posle Himalaja. Najviši vrh je Aconcagua, 6962 metara, koji je u stvari kupa ugašenog vulkana. Među brojnim aktivnim vulkanima ističu se Chimborazo, najviši aktivni vulkan na zemlji, i vulkan Cotopaxi, Ande, kao i kordiljere u celini, osim vulkanske aktivnosti, odlikuju česti zemljotresi. U središnjem najširem delu Anda, između dva planinska niza, smeštena je Bolivijska visoravan ili Altiplano. Između starih visoravni i planina na istoku i venačnih planina na zapadu nalaze se prostrane središnje nizije, sastavljene od nekoliko odvojenih nizija. Počinju na severu nizijom u dolini reke Orinoco, prema jugu su Amazonska nizija, Gran Chaco, međurečje Parane i Urugvaja i oblast Pampa. Na samom jugu je Patagonija, još jedna visoravan Južne Amerike. U oblasti oko ekvatora na području Amazonske nizije zastupljena je ekvatorska klima, čiji se uticaj osjećaju na uskom priobalnom delu uz Tihi okean. Prema severu i jugu količina padavina se smanjuje, zbog čega je na Gvajanskoj i Brazilskoj visoravni zastupljena tropska klima. Jugoistočne obale Južne Amerike pod uticajem su vlažnih pasata sa Atlantika i primaju veliku količinu padavina koje se prema unutrašnjosti nizije Gran Chaco smanjuje. To je područje koje je pod uticajem subtropske klime. Prema zapadu, Andi predstavljaju nepremostivu prepreku u vlažnom vazduhu, zbog čega Tihookeanska obala u oblasti oko povratnika prima izrazito malu količinu padavina. Južni deo kontinenta je pod uticajem zapadnih vetrova južne hemisfere, koji uskom priobalnom pojasu i niskim planinama donose padavine. Dalje prema istoku zapadni vetrovi duvaju kao suvi, zbog čega Patagonija prima malu količinu padavina. Sa izuzetkom Tihookeanskog primorja oko povratnika i Patagonije, Južna Amerika prima dovoljnu količinu padavina za formiranje rečne mreže.
Na severu je Amazon sa 6437 km druga reka po dužini na severu, to jest zbog velike količine padavina u toku godine i otapanja snega i leda na Andima, Amazon je vodom najbogatija reka na svetu. Veliko nizijsko prostranstvo omogućilo je da Amazon obrazuje svoj rečni sistem na površini veći od 7 miliona kilometara kvadratnih, što je čini i najvećom rekom na svetu po površini sliva. Severnije od Amazona je reka Orinoko, čiji je tok obrazovan uz sam obod Gvajanske visoravni. Na ovom području postoji veoma retka prirodna pojava da vode jedne reke otiču u dva sliva. Ova pojava se naziva bifurkacija. U izvorišnom delu vode reke Orinoko otiče rekom Kasikijarom u reku Rio Negro, najveću pritoku Amazona. Rasedanjem stare kontinentalne mase stvoreni su visoki odsesci. Preko jednog takvog odseka teče reka Čurun, koja se uliva u Karoni, pritoku Orinoka. Na tom mestu nalazi se najviši vodopad na svetu, Anđelski vodopad i visine 979 metara. U državama Južne Amerike procenat gradskog stanovništva je neujednačen, ali su još uvek prisutne migracije stanovništva iz sela u gradove. Veliki gradovi sa modernim centralnim kvartovima nastali su uglavnom oko starih luka iz vremena kolonizacije, uz obale kontinenta. Zbog velikog doseljavanja stanovnika u potrazi za poslom, na njihovim periferijama nikle su sirotinjske četvrti, vrlo često bez elementarnih uslova za život, a sada najveći gradovi Južne Amerike su Sao Paulo u Brazilu, Buenos Aires u Argentini, Rio de Janeiro, Brazil, Bogota, Lima u Peruu, Santiago de Chile u Čileu i Caracas u Venecueli. Južna Amerika raspolaže ogromnim prirodnim bogatstvima koje čine osnovnu privredni razvoj njenih država. Tu spadaju rudno bogatstvo, tropske vlažne šume, značajne površine obradivog zemljišta, prostrani pašnjaci, velike reke i okeani bogati ribom. To bi bilo to. Vidimo se u sledećem videu.